Zdravo narode, danas smo ovdje u Novom Sadu, kraj lepog plavog Dunava, a ovdje iza mene je Žeželjev most. Žeželjev most je novi simbol Novog Sada, u skorije vreme završen i on je izgrađen nakon što je bio porušen most za vreme bombardovanja u Novom Sadu. Ja sam iskoristila priliku, evo ovu šetnju kroz Novi Sad, da vam najavim da ću u narednom klipu da radim recenziju stripa tekst. Vraćam se stripovima, snimala sam malo jezicima jer su neki koji prate moj kanal tražili da se vratim malo jezicima, sve su to neki moji hobiji i onda da učinim svima koji me prate da niko ne bude zanemaren. Dakle, recenziram u narednom klipu teksta, a kad smo već ovdje u Novom Sadu i pošto je danas 7. septembar, žela sam nešto još da podelim sa vama. Bane Kerec, mislim da svi znate ko je on. On je najpoznatiji, za one koji ne znaju, on je najpoznatiji jugoslovenski crtač stripa i imao je jako bogatu produkciju i bio je čak i licencirani crtež Blacka. Biće i Black u nekoj od narednih epizoda, čisto i to da najavim. Znači, Bane Kerec je rođen 7. septembra, a zašto pričam o njemu kada pričam o Novom Sadu? Zato što je Bane Kerec iz Novog Sada. Da, narode, tako da, eto, ako niste znali, sada to znate, pa eto, srećan rođendan Bane Kercu. Inače, za Bane Kerca znam odavno, jer je on radio i na stripu Cat Claw. Cat Claw je jedan od mojih omiljenih stripova, s tim da moram da skrenem pažnju da Cat Claw nije za mlađe uzraste, s tim da sam ga ja krišom čitala. Čitala sam ga iako mi je bio zabranjen, a inače Cat Claw je izlazila od 1981. do 1994. godine i šteta je što je više nema, a inače smatram da je jedan od najboljih stripova. Ima čak jedan kratak film sniman o Cat Claw ovdje u Novom Sadu, s tim da strip je mnogo bolji. To je ono što sam vam spremila za danas. Srećan rođendan Bane Kercu i vidimo se u narednoj epizodi, gledamo Blacka i